Hoi anō rā, kua whakakotahi ngā kaiarahi a iwi ki roto i te whanganui ātara ki te kimi ranga awatea mutu mārirea i te porotehi kei waho i te whare pāremata e tū ana i tēnei wānei. Me tarapeke atu tātou ki te marae o Pipitea i Naianei ki tā tātou tute tōranga pū kia te Ōkiwa McLean. Te Ōkiwa, kei a koe. No te ata hāpara nei pō i mai ai ngā rangatira o Taranaki whānui ki te upoko te ika, ki te tuku i ngā karakia kātahi, kārua ko te titi te pau ki te one kura i konei i Pipitea marae. Ko tā te raukura he tohu i te rangi Mārie me te maungarongo, ka mutu ko te hiahia nui o ngā mana whenua, kia horapa te rārongo ki te huhua tāngata i konei i te whanganui ātara. Takiri mai ko te ata, tākiri tia ana ngā poi, takina ana ngā karakia. Kia tonu haue! Kia tonu haue! Hei korowai aroha, hei korowai maungaru, mo tō tātou te kua. No te ata hāpara nei titia ai te raukura ki te Atea o Pipitea marae. Ko te ito te tikanga nei kia hipukina te kahu o te maungarongo ki ngā pito whenua o te pukapu o te taone. He hiahia nui no ngā mana whenua o Taranaki whānui, i te nui o te wairua pō hauhau, i te porotu ki Pāremata. Ara, mai pīrau nui, ki tāi Naianei rangi, ko Bowen Street tērā, ko Waititi, ara ko te bus depot tērā, ara ko te one i Kaukawakawa, ko Ndunki o Naianei rangi, Tairawea ki anō ki Waipai Kāka, Tatarawa atura ki Tinapuri Rau, ki Horapa atura ki rungi tō tātou maungo a Humairangi, he ke iho meira ki Tinapuri, o ki tō tika mai ki Porau Pīrau Nui. He hua tēnei no ngā mahi tūkino i pā ki ngā tari rūnanga, tairawa ki ngā wāwāhinga ki te marae nei o Pipitea. When the whānau came into our whare through the back door, through us, because it was a flagrant undermining of our tikanga. This is an opportunity for us kia ea tērā āhuatanga, tērā wairua. Arongo te motu te au i te kōrero pua. Tērā hoki te karanga ki te motu whānui tonu. So that we can make our stand and make our position incredibly clear. Ara, e te motu. Whakarongo mai ki te reo o te rauputa. E onare korore ki te atua. Maungaru ki te whenua. Me ngā whakaaro pai ki ngā tangata. Kairia tonu tia te raukura o te maungarongo, me kore e tau te rangi Mārie ki te whanganui ātara. Ka tau tiaki hia te marae nei ao te pō te ao mō te tūpono ka wāhingia anō tia ngā whare o te marae nei. Tuia ki tēnā koe nei te rangi rua te kau mātahi arā kua eke te poro tū ki waho o Pāremata ki tōna wiki tuatoru. I nā hoki rā kua rongo kē kua ki te kē tātou i mua kua takahia e tērā hunga te tikanga Māori i mua. No reira ko te pātai nui e Skori, ka arohia mai rānei e rātau tēnei tikanga hou o te kahu o te raukura. Me aro, koe rā te whakautu ki tēnā pātai e Te Ōkiwa me aro rātau ki ngā tikanga a Tiwi kāinga. E mihi atu ana ki a koe a Te Ōkiwa McLean e te iwi te marae o Pipitea.